ndabasuhuje aho muherereye hose, ikaze ku Isaniro Empire. Amasezerano hagati y'u Rwanda na RDC yaramaze igihe ategerejwe, yashyizweho umukono. Ni amasezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo, yaramaze igihe kinini aganirwaho, yashyizweho umukono mu muhango wabereye Washington DC imbere y'abakuru b'ibihugu bya Afurika bitandukanye. Saa 2:55 z'ijoro ku isaha yo mu Rwanda nibwo Donald Trump yabwiye abakuru b'ibihugu bombi ati noneho twashyira umukono ku masezerano nyuma y'ibiganiro n'imbwirwaruhame zagarutse ku rugendo rwo gukemura amakimbirane no kwiyemeza kuzashyira mu bikorwa ibiyakubiyemo. Mbere y'isinywa ry'amasezerano, Trump yakiriye muri Oval Office mugenzi w'u Rwanda, Perezida w'u Rwanda Paul Kagame, bagirana ibiganiro byamaze iminota mike bigaruka ku masezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda na RDC agomba gusinyirwa rero aho i Washington DC nk'uko yasinywe. Ni ibiganiro byatangiye agana ku isaha ya saa 12 z'umugoroba ku isaha ariko y'i Kigali. Nyuma rero ya Perezida Paul Kagame Tshisekedi nibwo nawe yahise yakirwa. Muri icyo gihe ibiro by'umukuru w'igihugu Village Urugwiro byatangaje ko amasezerano agizwe n'ibyiciro bitatu, harimo amahame shingiro ajyanye n'amasezerano y'amahoro. Amasezerano y'amahoro ni amahame y'ubufatanye bw'akarere mu bukungu no kwihuza. Abakuru b'ibihugu byombi bagiranye ibiganiro na Trump bari kumwe, birangiye buri umwe ukwe yerekeza amasezerano yasinywe muri US Institute of Peace, ikigo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika giharanira amahoro. Kuwa gatatu nibwo cyahinduriwe izina iki kigo nyine cyitirwa Donald J. Trump mu guha agaciro uruhare rwe mu guhagarika intambara zimaze iminsi ziri ku isi. Trump yabivuzeho byinshi, avuga ko kuba aya masezerano yasinyiweyo bifite ikindi gisobanuro. Ati turi kumwe hano ku nshuro ya mbere muri iyi inyubako nziza nshya, sinshaka kubabwira ikiguzi cyayo kuko ni menshi. Ati ntabwo hano bubaka ibyamake. Uyu muhango wari witabiriwe n'abakuru b'ibihugu batandukanye, harimo Wangora, Joao Lorenzo, William Ruto wa Kenya, Evariste Ndayishimiye w'u Burundi, umuyobozi wa komisiyo y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe Mahamudu Ali Yusuf, Uhuru Kenyatta wahoze ayobora Kenya nawe yarariyo, na Abasongo wayoboye Nigeria yarariyo. Hari kandi na Vice Perezida wa Uganda Jessica Arupo. Trump yavuze ko ari umunsi udasanzwe kuri Afurika no ku bihugu by'u Rwanda na RDC. Yashimangiye ko yagiranye ibiganiro byiza n'abakuru b'ibihugu byombi. Ati ni umunsi mwiza kuri Afurika, ni umunsi mwiza ku isi yose muri rusange no kuri ibihugu byombi. Uyu munsi rero twiyemeje guhagarika ibinyacumi by'imyaka y'ubugizi bwa nabi yo kumena amaraso no gutangira umwaka mushya wituze n'ubufatanye hagati y'u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo. Yakomeje ashimira Perezida Paul Kagame ndetse na Tshisekedi kubwo bushake bwabo mu kugira ngo aya masezerano agerweho. Ati ndashaka gushimira abayobozi babiri b'abanyamurava, mu by'ukuri ni abanyamurava, ni abantu badasanzwe, Perezida Tshisekedi wa RDC na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Ati ni abantu beza. Mu ijambo rye yagezaho atebya avuga ko yaganiriye n'abakuru b'ibihugu bombi, ati u Rwanda na RDC ko ari abantu ngo bakundana. Ati ntabwo abantu benshi bashobora kugorwa no kubyemera. Perezida Paul Kagame niwe wahawe ijambo akurikiye Trump. Yatangiye ashimira abakuru b'ibihugu bitabiriye uyu muhango, avuga ko bigaragaza urugendo rwashyigikiwe n'abantu batandukanye kugira ngo rube rugeze aho rugeze none. Ati by'umwihariko ndashimira Perezida Donald Trump, nta muntu wasabye Trump gufata izi nshingano. Ati akarere kacu ntikari mu tuvugwaho cyane, ariko ubwo yabonaga amahirwe yo gutanga umusanzu ku mahoro yahise ayafata. Aya makimbirane amaze imyaka 30, twabonye ubuhuza butagira ingano, ariko nta na bumwe bwabashije gukemura ibibazo. Perezida Paul Kagame yavuze ko Trump yazanye uburyo bushya kandi butanga umusaruro bwatumye haterwa intambwe, kandi ko atigeze afata uruhande, ahubwo yatuyoboye mu rugendo rugana ahazaza aho kureba ahashize. Perezida Paul Kagame yavuze ko umuhate wa Trump wanajyanye n'ubushake bw'itsinda rye ririmo Marco Rubio, umunyanga wa leta ushinzwe ububanyi n'amahanga, hamwe n'intumwa yihariye ya Trump muri Afurika Masad Boulos. Ati umusaruro wavuyemo nuko dufite inzira iharuye neza kurusha izindi
n'ibindi twagize. Aya masezerano atanga byose bikenewe mu gukemura aya makimbirane rimwe na rizima. Yavuze ko mu gihe ibintu bitagenda nk'uko byagenwe, inshingano ntabwo ziba ziri kuri Perezida Trump atahubwo kuri twe. Yasabye ibihugu bya Afurika gukorana kugira ngo aya masezerano agere kuri bose. Yije ko u Rwanda rutazigera runengwa kubahiriza aya masezerano. Ati u Rwanda ndabizi ntabwo ruzagaragaza intege nke, ibi ndabibizeza. Ati inshingano yacu yahozeho kandi no ku gihugu cyacu kigira amahoro n'ituze nyuma yo kunyura mu byago bikomeye. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye we yavuze ko uyu munsi utanga icyizere ku baturage bo mu karere k'Iburasirazuba. Yashimye abagize uruhare muri aya masezerano, asaba Imana gukomeza kuyobora abantu bose bazagira uruhare mu kuyashyira mu bikorwa. Ati niyo mpamvu mbasabye mwese gutanga umusanzu wanyu mu gushyira mu bikorwa aya masezerano. Perezida William Ruto wa Kenya yavuze ko tuzakora ibishoboka byose kugira ngo aya masezerano agerweho, anasaba Trump kugira uruhare mu gukemura amakimbirane akomeje muri Sudani. Mu bandi bari bitabiriye umuhango rero hari hayo na perezida wa FIFA Gianni Infantino. Aya masezerano rero yamaze gushyirwaho umukono, ubwo igisigaye nishyirwa mu bikorwa by'aya masezerano. 2:55 z'ijoro ku isaha y'i Kigali rero nibwo Trump yabwiye abakuru b'ibihugu bombi ati noneho twashyira umukono kuri aya masezerano. Ibyo byose rero byari biri guca live, abantu bari kubireba, hafatwa n'amafoto atandukanye. Trump ashimira abaperezida, arababwira ati rwose mugende muyashyire mu bikorwa. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yavuze yuko dushaka hazaza hatekanye mu isinywa ry'amasezerano y'amahoro na Repubulika Demokarasi ya Kongo. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yongeye gushimangira ko u Rwanda rukeneye kubona hazaza hatekanye kandi huje uburumbuke, akenewe mpamvu shingiro rwiyemeje kudatezuka ku ngamba zose zigamije guharanira amahoro n'umutekano mu karere ruherereyemo. Perezida Kagame yabigarutse mu ijambo yafashe mbere yo gushyira umukono ku masezerano y'amahoro ndetse n'ubukungu ku wa 4 Ukuboza 2025 yashobotse kubw'ubuhuza bwa Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump. Perezida Antoine Felix Tshisekedi yijeje Amerika n'u Rwanda ko leta ya RDC izasenya imitwe yitwaje intwaro. Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ari Felix Antoine Tshisekedi yatangaje ko igihugu cye kiteguye kubahiriza ingingo zose zigize amasezerano y'amahoro yacyo n'u Rwanda, zirimo gusenya imitwe yitwaje intwaro irimo umutwe w'iterabwoba wa FDLR. Tshisekedi yatanze ubutumwa ubwo we na Perezida Paul Kagame bari bamaze kwemeranya ku masezerano y'amahoro n'ubufatanye mu by'ubukungu mu muhango wabereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri wa 4 Ukuboza 2025. Yagize ati RDC yemeje kubahiriza mu bunyangamugayo bwose ibyisabwa byose muri aya masezerano. Ibi tuzabikora dukomeje dushakira abaturage bacu amahoro n'umutekano ku bw'ubumwe n'ubusugire bw'igihugu cyacu. Perezida wa RDC yagaragaje ko yizeye ko u Rwanda narwo ruzubahiriza ibikuye muri aya masezerano y'amahoro, ibihugu byombi bikorane mu bwubahane.